Мынакей тугандар азыр ошо Сулайман менен дили салган Ростовдон келген тайлар чудат кудай кааласа. Азыр тайларды сынап көрсөтөбүз. Айдап жүрөбүзбү? Мен да бир чекесин өтүп алайын, мындайрагынан тартайын. Ай жанарлар. Короче, 6 та ургачы. Мына калган эркек экен. Чоң тайлар экен. Жанарлар. Яман корс го булар. Çöt asır. Üstüne çıkarıp çürüdük şeyde. Siz daha bir ekon alas bak ya. Klientler geldi de şimdi tuttu da. Ayda canavarlar. Hoppay. Kara. Rostовдон gelgen kulunlar da. Sakin. Sakin. Тугандар бул Ростовдон келип, пересетке болду бу кулундар азырча. Турада келип, анан гигантка жүктөлүп. Анан келди. Кана жаныбарлар. Toru жерде экен да. Ай жанары. Секиргилечи жаныбарлар мынакей. Ана сынды улундар болот экен. Ой. Ай жаныбарлары. Топалан болуп кетти го. Оппа. Окей. Яка киргизебизби? Video tart olayla yaka gir. Az girip geçse çoğap girip geçmiyor, tozuş gereğin anda eşitlik. Onlar Rostовдон gelgen kulunlar. Canlarları açık ekeni. Kaltaklar jevreyin etsin nereye geldi? Hoppa. Bu torusu жақсы екен ağaç. Moyunlar çozuk. Bu torus erkek mi yorgaç eкен? Erkek eкен ha? Şunsu zor eкен ağaç. Bu жерде erkek eкен ha? Şu dağı жақсы eкен. Onu ortada girip ketken ha? İçine urgaç. Urgaçsa? O amno karada erkek, no karagaçka. Has, amno karagaçka. Gözüne niye olup duruyor şimdi? Gözüne hiç bir şey var, umutlarım. No erkek urgaçı. Kaçka, jerde kaçka. Urgaç eken ha, şunsu zor ekenleri. Canavarları. Ama çidali olup eken bunları. Maşallah. Maşallah göstergesin. Ya bular hazır kança aylık kulunlar? Rossiyada kışta tuğulat deyip koyuyor. Niye de koyuşat? Arıqla. Az da bizdeki değil de bular değil ha?
da erkek mi çekerek. Nogo. Bizde ile olgan. Torun tor erkek. No toru жақсы екен ama. Ya buların баларын қандай қылып айтабыз енді? Бірден айтабыз ба же мынчада мынча мыңға чейін деп қоябыз ба? 100 мыңнан таңдамайға? Мінекей таңдар. 100 мың сомнан. Non шерик, а? Жоқ, негізінен ұшы да жақсы екен. Біріншілі үшін таңдаса керек 100 мың болса. Торы менікі дейді да сыраз. No, а? Şu da жақсы екен, чирақ. Ростовтан келген мына денсаулықтары көрініп тұратын. Чөпті аймап жататын. Тамашадан түсіп қалған чөптер бар екен. Ай. О, жолда қиналды деген а? Мына жануарлар. Ростовтан келген туғандар. Ya ошондо парода кандай болуп калат булардыкы? Яки арасында данчагы бар, будёны бар. Данчак, будён менен данчак аргындашканы да бар экенсинде. Айгыры бою 1.75 дейт атасы. Ушулардын атасы? Ооба, данчак экен атасы. Кысасы булардын азыр бардыгыныкы аталары данчак, а? Ооба, данчак. Энелери кандай болуп калат ошондо? Энелери будёны дагы бар, данчагы дагы бар экен. Ошондо бизге жүрө турган эмелер булар экен. Биздин Кыргызстан, көнүп, биздин тоолорго, ооба, тоо ташта жүрө турган. Энелери мына биздин кара байыр бээлердей эле, бирок чоң бээлер. Энелери бою 1.60 жогору бээлер. Жакшы, негизинен биздин кара байыр жылкыга дагы окшоп кетет экен, бирокчу. Мындай. Но ургачыныкы, а? Ооба, таза данчак. Ушунуку атасы дагы, энеси да данчак экен тугандар. Эгер ургачы кылам дегендер болсо, данчакка кызыккандар болсо, шуну азаныраак сүйлөшүп алып жылкыга кошуп койсоңор болот экен. Негизинен кескир агам туулган окшойт го булар. Канча айлык? 2 айлык. 2 айлык кулун экен тугандар. Кудай кааласа менин жакшы клиентим бар Өзбекстанда, ака таяп бериң деген. Ошого бирин жакшылап көрүп азыр сындап өзүн отдельно тартып жөнөтүшүм керек. Так, кайерден чалып аттым азыр? Вади деп коет экен, чөл деп коет экен. Ошол жактан чалып атканда азыр эстей албай атам. Муну ноктосузуна кирип калыптыр да. Ошо Өзбекстандык тууганыма жакшысын Кудай кааласа содалашып алып берем бир 70 миң тегерегинде берсе керек. 100 миңден тандамайга деп атышат. Эми мына орточосун алам азыр. Кудай кааласа ошол өзбек бир тууганга мен бирөөнү тандап алып берем азыр. Анан ушуну алып бердим деп дагы Кудай кааласа видео кылып чыгарган аракет кылам. Ошол өзбек бир тууганга. Ургачыларын дагы 100 миңден дейсиңерби же ургачылары 80 миң сомдон, а? 80 миң сомдон. Биздин кыргыз жылкыга дагы окшоп кетет экен. Жанагындар биздин тоо ташка ылайыктык. Не кылабыз? Киргизе беребиз бандар, эсе айландырып тарттым азыр. Киргизе беребиз же алып кирип байланабы же бош эле жүрөбү булар? Бош эле жүрөбү? Анда бирөөнү жетелеш керек анда же киреби? Мына киргизип атканда да менден чубат тартып калайын. Мынакей, денсаулыгы жакшы. Кудай кааласа атасы данчак туугандар, эне жагынан будён экен. Жануарлар. Мына киргилечи. Бойлору асты 1.40-тан жогору чыгып калабы? Тору жакшы экен, туугандар. Анан дагы бир жерде бар экен, ушу жерде болуш керек эркектен. Анан дагы эсин номерлери экранда болот туугандар. Ээлерине чалып, мага паланчаны тартып жөнөт, күнчөнү тартып жөнөт деп амал бересиңер.
Бирөөнү тартың деле ага. Жануарлары. Карман ага, карман. Ой, жаман корс экен да булар. Ой. Ургач экен ушунуса. Айдам. Ай, жануарлары. Шунусу да жакшы экен. Келе кирип кетти. Эркек экен как раз шунусучу. Onu kötüleri çabuk koş gerek. Ne onu? Darvasa çabuk git. Eş çabuk git. Haydi. Soyun, böyle. Ay canavarlar. Kana da deme çabuk kaldı. Eş tart koyun. Eş çabuk aç koyun Süleyman. Arılar girip var türlü. Analardan açtı bu. Ay canavarları. Жақсы екен ama şey. Балар да арзан қойды жануарлардың ше. Бай. Сұмды болады екен. Жануарлар кетті мына ке. Кетті мына ке. Ана Girgile жануарлар. Қайсы бір еркек екен шылар не? Sen жақтағы ошо еркек екен мына ке. Жақсы болуш отдельно татылып қойған ше. Еркек екен ошоның арқымыз. Ақыры кирдим мына ке. Мына ке onlar. Ne alan var mı? Ne anana? Yakın ortaya telefon numarları da aytıp kola. Şart. Primus 996 meden Aha. 222 15 69 92. Eğer bu numara almaya kalsa bir yakta numaraya çalasın onlar. Aytı ver. 556 menen. Aha. 04 14 96. Bak şu numarlarga çalasınlar. Sadalaşıp alıveresіңер. Құда қаласа описанияға қалдырабыз номерді. Яқтан қараңғы болып жақсы көрінмей отыр көрінеді екен, Құда қаласа содалашып, сүйлөшүп алывересіңер туғандар. Құда қаласа Ростовтан келді. Ене жағынан ата жағынан Данчак, ене жағы Будион, андағы Данчак бейлер дағы бар екен. Құда қаласа арасынан таза 100% Данчак құлындарды тауып алсаңар болады екен туғандар. Егер қызыққандар болса Данчак арнага.